Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chhiar tu silin sang puya. Chief Minister ani nuwa sarkar la pui dora akal tum khatna pulal du ama chuan Mizoram na buai pui Myanmar le Manipur state ral tan chungchang ho tu te asoi pui. Chief Minister pulal du man leng pui airport chu Mizoram sarkar in enkol of midang hne na hlan antum ti asoi. Prime Minister Narendra Modi John Wayne Khan All India Conference of Director Generals Inspector Generals of Police sani somni pathum chai parane make man pui. East Shore chuan ni zirchiang tura satellite aka chua adite L1 chuan Wayne Khan nia helna tura apoi mo liber L1 point thlothing takin atheng Chief Minister ani nuwa sarkar lai pui dora akal tum khatna pulal do ma chuan Mizoram na buai pui Myanmar le Manipur state ral tan chungchang ho tu te asoi puya ral tan te chom dol na chu official akal pui the ani lo thu soin Chief Minister pulal do ma chuan India sarkar chu sang kha chuka songma pakhata UN Refugee Convention a signatory ani lo wangin tuma refugee angin India na en thelo ani ti a Myanmar Atlantic refugee status pechuang lovin en kolna ero the to patho ho the ani thu central sarkar le state sarkar research nei angte ani tan hian man ani don ti a central sarkar point atha tham don ova lunga tur omlo ati official kalpui thei alo nilova kata khan India sarkar hianin amninga sign velo wangin refugee status ikan pethailo antia inno luichi po ani chuang lova ama ro chu refugee status pe chuang si lovin ain kolna ro chuan theito pa tho ho kan tuma pulal do ma hian sarkar lai pe dor chungchang hi voin chu nu Aizawl lo than vele chief minister conference hola tu thar thedar tu te komina shin hala Myanmar atangara tante chin chiana big biometric identification siam sakturin home ministry alo nor to a sarkar ma sa point engemo chen kalpui to in mala kaloni to a heme chungchang hi ngai thiam lo tur omlo ti sein foreigner reng India rama lo lu zongjong te chu biometric identification nei tir vek tur ani a India ram pum puya man tur ani awangin Mizoram big chawin ti lo dil kha har sa thua soya India chuan danovalo lu a citizenship nei tamai te ti top ani theinan malakna ani awanga hrethiam tura angen thua soini Union Home Minister in Hethili Mizoram ra tlante thon hona na man ani don lobati a thamong taka lom turin acha ti asoya an rama boy chung chuan thon honi don lo ti Home Minister in shil thule an ma ni tan big po chinchi na portal shan manga chinchi tura ro man na siam sak ani don ti asoi bokani Chief Minister chuan Myanmar le Manipur atanga ronkalte ai chuan ILP noya Mizorama pon lammi lo lu te chu an ngai mo omjok thu soya danovaran lu ten Mizorama permit an la a namdang lo lut an tam lutuk to wangin hethili vilngun angai hle ni ati a Prime Minister le Union Home Minister hena po danovalo lu te tan hian biometric identification manjok turin rotna asiam thu soya Chief Minister John Central Sarkar in Myanmar le na Mizoram in kara border fencing da atumti azukshe thu soin ministry masazokin trio dunga border fencing nei anorota hei hi anni chon anpom don ovati a boundary omsa chu barlui ram ri ani a engtikni emo chon zo fa de zero rel pakhata anno mangti clear tu zpm tan pomche nilova an greater Mizoram policy nen ain kalani ati Chief Minister pulal do oman lengpui airport chu Mizoram sarkar in enkolova midang hnen hlan an tumti asoi voin Aizawl tu thar thedar tu te komna hethui soin pulal do oma chuan lengpui airport enkolna chu a hau taklu tuka Mizoram state ai hausa tu main state ta airport nei du anam lovati a state enkol airport lola nei chu thil a thlakani ati lengpui airport hi airport authority of India emo Adani group emo hne na hlandan ngai to ani ti chief minister chon soim chu civil aviation ministry an boipui sakdona Adani group point le kha aron pek to thule atu jok hne na nge hlan tha ti chu zirchiana arang theng bera hlan tumani thu soi ani lengpui airport hi voin khan mun afangkol ngal ti soin original estimate omsi ramp bang omsi lote baggage area le lam omlote dropping zone hun nia achung khuna siam tele aero bridge poisa omsa si de chu na lo tan khal turin thuwa pe ti asoini pulal do machon state chunga district som pakata heliport dina helipad som panga siambel chu an machopani thuwa soi boka Mizorama helicopter tamjok le lianchi ne theidan tu ro manna kalpui ni theinan civil aviation ministry secretary Vomlunmang Volnam le chief financial controller of civil aviation pu vanaldin afana te komin
hemi chungchang thui tak sai ho ni thua soi bok ani hebaka hian thona service zinga tuna hian indigo chau athoka a chuan man na sataka ti sana ni wangin competition na omtheinan air india langlu dan kong dapui tura asom thu a soi bok ani Health and Family Welfare Minister Pilorin Puizon Vin Khan Zoram Medical College ZMC Falcon Mizoram Nursing College MCon Falcon Tekla Health Minister hi Puis Ginzelela MLA Advisor to Chief Minister Technical in Toy Omani Health Minister Pilorin Puizon PMJVK scheme noya health sector lamti mason chu sarkarin ngai poimo atum thu soin chemical tang hian thisel konga masona na sadak ne the be sei thu soya ZMC Registrar Dr. Jane R. Ralte Suam ZMC lo tin na mu sang te mabak le har sana ne sang te tar langa ZMC pan tu damlo za zela som siri chuang te chumire thei AB PMJY scheme no injek lut ani thule thingtlang lama mere thei le kho sakhar sajok te pan khom ani thu soin tundin huna thok tuin delo na sadak an to dan te tar lang bok Mizoram College of Nursing a hian thok tu ten staff quarter lir thei le guest lecturer in delo na chungchang an lo thlen ba ka Champhaya Nursing School din chhomek chungchang po soi hobani Health Minister hian hostel sakmek chu chakzo ka satura malak ani thenan the top chopu tum thu soim nak ranking thazok nei the tura tanale zol turin thoktu te afui ngala nursing school le MOIC te tangkop kal tanga foreign lama in hlo tur tamzok chercho thena tura malak klantan ngai tu atul thu soi bok ani thingtlanga chengten hena sarkar le pimhlan sang te insil shiat na le a chhor thena tura tanlak be puithak na Viksit Bharat Sankla Beta Chawen Khan Lunglei Kho Pui Chung Hun Thuma Manani a Lunglei Kho Pui Chung Veng Pathum Chan Mari Electric Veng Ramthar Veng ate Hun Man ani Ramthar Veng Hun Man na hian Lunglei Borsa Piramdin le ni chuan Prime Minister Narendra Modi malak nen sarkar lai point India khole tui te ta na hamthan asiam te India ram thingtlang kil khor bera om point abo bang omlova dong thei tur le chung kotinin an man tangkai chu an du ti soin hero man thatak hi ala shelo tepo an kot kaya an ma ni tong ngeya shil fia tura heun hi bo sai ni thu soya sarkar la pu scheme sang te hi bel chiangin chung ko ta na tang ka taka manga a hlok na te tel tum chho turin acha ani heun man na hian line department sang te chuan mi pui ta hne na scheme sang shil fia na hun an mang ani Viksit Bharat Sankla Beta Champhai District Sam Thang le Vaphai Khu po tlong takane ni a heng khuat hen Mizoram State Rural Livelihood Mission noya malak sang te shil fia ni a khobung ICDS project noya sarkar la pirom man sang te MNREGA malak na te golden card chungchang tele Aadhaar card ti tharngai te chinfil sakan ni a erong bola gas subsidy bank account lut le lut lo te enfil sak ani boka a thona gas connection ne theten hena connection form pek chua ani bok ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi Vin Khan All India Conference of Director Generals Inspector Generals of Police Sani Somni Pathum Jaipur ne mek amman puya Prime Minister Modi hen voin le naktu ka in khom poimo taktaka huna mangdon ani Nimin Khan Union Home Minister Amit Shah chon ni thum otur police ho tulu te in mu khom hi a honga he huna in state tina DGP le IGP ba ka Central Police Organization ho tu te antela video conference mangin rala tangin police officer zangarwal velin anno chim ve bok ani Indian Space Research Organization ISRO chuan ni zir chiang tura satellite ka chu Aditya L1 chuan Vin Khan ni helna tura poimo liber Langrangian point L1 ho ting takin athleng Eastern social media lama antalan danin Aditya L1 satellite hian L1 point hi voin kai khan thlenga helai mun thlang tur hian kilometer maktadoi khat point panga chunga hla ground command center atangin motole tracers te ka chu ani Prime Minister Narendra Modi chon ISRO hotlena chulo momati thu sein science lam thiam na bung thar kai ni don ati up Aditya L1 satellite hi ni zir chiang tura tir chu masak berani a ni satzong le leilunga ngong ane dante chiang ne zolin zir chian ani ang Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan ramchunga me puiten Viksit Bharat Sankla Beta phur taka ano dongsong chulo momati thu soi pu Thakur chuan mi pui viable som chungin heya tra hi anjom to thu soya VBS wai hi nikum November som panga tang khan tan ni in ni somnga hun manani to thu soin pu Thakur chuan kumsa ni somli pasari a ramchang kang la into dela India siam turin Prime Minister Modi chuan machop a siam ani ati a heya tra manghe mi puiten hena mason na tur scheme te ataka atlan thena turin the top so zelani anga ti bok Chanchinthar cher di tomna na tlang pui
Chief Minister ani hnua sarkar lai pui dora akal trum khatna pulal do macho Mizoramin aboi pui Myanmar le Manipur state dal tan chungchang ho tu te soi pui Chief Minister pulal do man leng pui airport chu Mizoram sarkar in enkolova midang hne na hlan an tum ti asoi Prime Minister Narendra Modi Chamvein Khan All India Conference of DGP and IGP Sani Samni Pathum Jaipur ne mek ahman pui Israel chon ni zir cheng tura satellite ka chua Aditya L1 chon Vein Khan nia helna tura poimo liber L1 point lo ring takin a thleng chutizong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani